الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد وبليان كي يقك آلي هاوان كينيا أكسما وبليان كينيا أبوتي تينيا وهند درة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامتا نما وانياته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكنا تنمبر بادا إن شاء الله إيجا سلامتا ور جنتا ولر سلام منه وهند درة ربي خينيا قجرا ولد ديبودا نوفكنه قجرا إيجا بغرتي رمضانا أمتا صدفة دامنهن مسجد خنا خيسة دوفيس زيارين توره قيادة نيادة تجرا على بريدا إبسا خيسة نرد فوداف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مادة راسي تا أنا صوفي أردا أو بركل خيسة أكنا ببا جرتو اللي انسرت أركيتين الربين إجان دفين أجرسي الحمد لله رب العالمين ميتا كتكبير تالو بوتا يسني غنى الله أكبر الله أكبر ما شاء الله حالك غاريدا نمغم مجلستني أحكامه وان دوران طولتي ولا جيف جاتور نجيرا جاجرتن المان سيادم نجيرتني المان سيادم يميزين خبرتشو جرو المان سيادم يبيغا آدم ونجيرتني ما آدم خجيرو أركباس خبرتشو جروم بانان خبرتشو نجيرتني نبرنا ما باس يا وجمان الله أكبر آدم كي يمتو مقبا سيقر دواجرني ميلا لالا تنربي سياباس نما برتي قرتي لالا تنبي ربي سياتاسس يا ربي آمين يا ربي آمين يا هاو إسنما بيتنا نوبريتشو جرا ربي سنعمل كيس يا ربي آمين ربي سبحانه وتعالى أكما ولي قلت نمخنا هندا أفيري والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يا المنما أنا تقرا هذا تيسنيتي إسن قباسي أكمن ولا التني ربين أنا إسن قباسي إيجي إبودا يرو قباتا أنبياء قبي علماء قبي براتوني دين إسلام توكو خوابي وينجرويا إيجاز بودان وننمني وينبر واسده تنين أنيسنيف كني وجعل لكم السمع دقي هذا نمني وابر والأبصار إجان نمني وابر والأفئدة أني دا وابرني سدين تنان إن تتائناني لعلكم تشكرون خاك راداني من قدو دا ونج أران من قدو دا خنا متوكن جرو نمني قرصا دقيهو خيجسا أغرتو خونين سوابيت أفر آيان نقول نقصا سوتا يوكتتين آيات خنر للبي دقيني ورجوار كباسا الله أكبر صدا جباب تيابو آيان نقول سقصا سوتا دقيسي للبيرا دقيسي للبيرا جلاواته وسقليتا كانجي خوان جاني إرادة قيسة أكو مغرتي أركبافته نين أواد دجتتي نما جرى ربي مجيسف ربي سياتاسس يا ربي خي آمين يا ربي خي آمين هاوان كينيغا ما دان راشي بر زمن خنامي جدوتي غرتيغا دغتمتي أما زمن سيادم نودي بتملي زمن نبي خينيا عليه الصلاة والسلام دوبرتوني حديث نغن سيا بخار كيستي أرقما لكو إذا حديثة دباف تكارت مال إغرتيغا ابن عباس همي حديث أبي سعيد الخدري دوبرتوني مال جاني النبي دفني يا رسول الله غلب علينا الرجال إيروان نرد إغرتيغا برنوتان إساني ستي أنا ننجفتني جراني فجعل نوفقود جان إفبرا قويا توكو خماد داراشي نفنس ربرانو جان الله أكبر dubartoonni gaafa sanii warri Madiinaa warra onnee qabu qomatana dhawatanii nuti guyyaa tokko sirraa harkachuudha qabnaa jaa isinis warruma akkasiin na fakkaatan alhamdulillahi rabbil aalamiin ahkaama jiidhaa akkasuma garteeqa waan silaa guyyaa qiyaamaatiif nama fayyadu waan hambiftan takkan qabdan teenyee isinii caqasaa jirra
carraa kanarra ge'uudhaaf meefi gammadi alhamdulillahi rabbil aalamiin akkuma laalaa tana baatanitti eebbisaa kanarraa ka guyyaa qiyaamaa saniin nama gammade rabbi si haa taasisu yaa rabbi kiyya amiin yaa rabbi amiin wanniin isinit dhaamu akka hawwanit barachaa jirtan maasha Allah isinirraa gammannee eebbisaa keessan irratti akkatti isin garre jijjiiraminsi nama barateetii fi kanaman baratinii adda tahuu qaba maal keessatti haala gaarii keessatti abbaa manaatii wajjin jiraachuu keessatti akkasuma ollaa wajjin jiraachuu keessatti namoonni waa baratee sheekarraa dhageeyaa jiru sheekanya sheehasanirraa rabbi galata gurguddaa sheekana boo rabbi haa kafalu laffaatii isaa kun ogarteeqa baadiyyaa tana keessa masjidni kun ni hima osoo nam tokko hin dubbanne akkanuma namni dhufee laalee qara'ee ni deema sababa isaatiin jijjiirama guddaa kana dhuftan akkasuma sheekha keenya Sheekh Ibraahimis araddaa tana guutuu hanga araddaan galma shiiraa dhiirota nuti imma keessaa dhufnu tun dhiiroodhi namuma akkasii araddaa sanfirraa itti gaggalluu hanga jaan takka maqaa walitti tokko godhannaa hanga jaan takkatti Allahu akbar sheekotii teenya lachuu firdawsiidhaan boo rabbi haa gammachiisu yaa rabbi amiin hawwiin isaanii isinummaan kun mul'attanii waa barattanii waan shee aadam achirraa gad eegalee bakkaan ga'aa jee wahuma san hujirra oolchuudha isinis jalaa hawwaattanii jirtanii mee barnoota kana gama hujii jijjiiruudha gaafa nabiin akkas je'an san wajjuma jirraa mee hawwan keenya nabiin guyyaa godhee fi Bilaali wajjin dhaqee barsiisa waan nabiin barsiisa keessa irra hedduun dubartoota warra ibiddaatii jeen maalii warra ibiddaa ta'anii jennaan isaan abaarsa baay'atanii jee dhugaatti hime mataa jirutti imaama marani abaarsa baay'atanii jeen namnummaan xiqqoo isin aarsuudhaaf jecha abaarsa sanirra guddaa darbattanii jeen eegas booda maal ammaas jennaan haqa abbaa mana akka bartanii abbaan manaa bara dheeraa yoo tolotti oole guyyuma tokko hawaa irraa wallaaltetti amala afaan isaa xiqqoo wal dhabnaan arrumatti takkaa khayrii sirraan garra jettiini haalli kun ni jira moo hin jiru hawwan keenya ustan isinis akka isinitti himuun feetan fakkaata haalli kanaa kun ni jira moo hin jiru in sirreeyfannu warra sirreeyfatee Aishaa wajjin salfii dhaabbate rabbi si haa taasisu afooshaa Khadiijaa nama gartee barnoota fi kanaas hujiidhaan jala nafne rabbi si haa taasisu yaa rabbi amiin aadamuma kana mataa keessaa gattumu jirraa aadam kiyyanuma jirtaa miyati anarra siifin haasa'uu barbaadaa unuma isaan kunuu sababa keetiitiin baratan silaati mana dhoorkitee ni dhufanii hin dhufan bool godhacha jiran isaanis maasha Allah Allahu akbar isinis gama salaataa gama masjidaa gama barnootaa oofuu qabdan ni taati moon taatu warra lachuu gartee wal garteef gama lachuutii nama wal agarteef rabbi si haa taasisu yaa rabbi kiyya amiin yaa rabbi amiin khadaan gartee kaa wanni gartee kaa isin khadhattan namni bakka waa baratu waa khadhate hedduudha waa arkata haala kanaanimmaas waa shanta dubartoota ibiddanee xurraa ta duraa abaarsa baay'achuu lammaffaan maali akkasuma wanni abbaa haqa abbaa mana kafru wajjuma jirraami awwaan kana guyyaa walii yoon deebi'e isinin gaafata waa meeqaan himuu deema waa shan maali isin abaarsa baay'achuu takka na jalaa jaa lammaffarran maali jennaan haqa abbaa mana kafru hama heddommeeysu ibaadaa laaffisu akkasuma gartee mataa banaa deemu waa meeqa waa hanga kanaatu ijaaba dhiisanii ibaadaa dhiisanii deemu waa hanga kanaatu dhalaa irra hedduu warra ibiddaa godhaa yoo hanga kana eeggatanii dhufan irra hedduu warra jannataa isaanii hadiisa sahih keessatti nabi alayhi salaatu wassalaam irra hedduu warra jannataa rabbi sinaa taasisu yaa rabbi amiin irra hedduu warra jannataa silaa'u uumatti waan rabbi sin baay'iseef numa taatanii jamaa san keessan nama ramadame rabbi si haa taasisu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa hawa muslimaa jabaadhu baradhu dubartoota madiinaa fakkeenya godhadhu waan asirra dhufteef jabaadhu hubadhu amaanaa jabeeysi ilmaan barsiifadhu tarbiyaan jalqabaa si ta'uu hubadhu waan bartee barsiisi ulama kennadhu meenarraa qeebalii ahada ilmaati guutuu fi nuuf kanni alhamdulillahi faaruun cufti teeti sumaan nu qajeelche islaamummaa haadhatti guutuu fi nuuf kanni
Dhaamsa tokkoon qaba dubartii muslimaa soomanni ramadaanaa sirratti dirqama garuu hoggaa deeyse siifachisiifama malee sirra nafuu qadaan kafalama amma sa'aadaa ji'aatiif si fayyamama amma furtee nyaattee boodani baafama soomanni amaanaa dhagehaa yaa jamca qadaa hin hifati yaa haadha muslimaa jabeeysi eeggadhu fardiif sunnaa saatii guutuu fi nuuf kanni guutuu fi nuuf kanni ahi jecha fide asiisina dubbise ammaan dubbadda waan asinna bobbaase dubartoota keenyarraa dubbiin tun dhageeyse nama ju'u jira saatu dhageeyse hoggaa ramadaana keeysa ilmoo deeyse kafaltiin soomanaa isiirra wal geeyse ramadaana hedduu osoo hin baasin geeyse qadaa maaliin ja'a ifiif na dhalchiise yaa hawa muslimaa gurraan na dhageeyse namni kana yaade ifiif iftiqqeeyse Rabbi nu nagayaan ilmoo si dhalchise amaanaa isaa guutuun hangam si yaachise ahiyyaa soomana amanaa rabbiiti guutuu fi nuuf kanni guutuu fi nuuf kanni guutuu fi nuuf kanni insha Allah amaanaa soomana tanurra gartee rabbiin gaffide faman shahida minkum ash-shahra falyasum namni sinirra باتي رمضان إذا قبضها صومنوا أمو ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قضاء خفلا دا والرب ننجي نخفل لما خفل ور خفل أماناتنا بوتتي لك ربي سناتاز يا ربي آمين يا ربي آمين إن شاء الله قا شيكني سدودان نبودا في أسبراس دبري وسنا شيكني نياتشو يمبر بادو الراف أسمان الرتين إذن الراغرتي قبا بدا أسيتين قباب سادام سخياني يا ربي نام فدني دبياني نخيسة تمانا ربي توني أكان همو فدوتي بوكاو ديناني ربو ما ناف كدا يا بولي وانديني مكان دهودا نتنكو ستيني ولكم بمثله جت ملايكاني والله ملكوين ولي بخدناني والنها قرسيسو بودا قمتشوني هنقا والأقر أيها الإخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئن مرتي قوتوا في نوفكني قوتوا في نوفكني قوتوا في نوفكني إن شاء الله قمت شودان أي بودا ربين ولنو هذه بسوي جرم الدارتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته